Sepanas-panas api di kompore, no rasa panesan, nepuk mantan jak tunangane. Ya giastun beli subeng ikhlasan, nanging enu ada sisan kenangan. Semangan-mangan tajine mesangi, nu sanget ngapan, tatu ulian kehianatin, megatin hubungan ngajak hati, keputusan di ulian nyakit hati. Sujati lo blinu daman, nanging beli sing lakar ngorahan. Yening ilo gwendak balikan, bisa beli sing kau ngenyakan. Yesun beli ulehang basange lantangan, sing nu ada kesempatan. Mangan tajine mesangi, nu sanget ngapan, tatu ulian kehianatin, megatin hubungan ngajak hati, keputusan beri ulian nyakit hati. Sujati lo blinu daman, nanging beli sing lakar ngorahan. Yening ilo gwendak balikan, bisa beli sing kau ngenyakan. Yesus beli ulehang basange lantangan, sing nu ada kesempatan. Sujati lo blinu daman, nanging beli sing lakar ngorahan. Yening ilo gwendak balikan, beli sing kau ngenyakan. Yesus beli ulehang basange lantangan, sing nu ada kesempatan. Diolas stop ilo, curhat di Facebook. Setiap iraga ada masalah, besagetan nulis status galau.
komen sing nawang unduk masuk sejabe kal ngaduk-ngaduk ujung-ujung sejabekal ngalih selah ngajakin iloh ke jundo diolas stop iloh curhat di Facebook sejaba nak lem kau ngaden irage beseng harmonis ne sejaba kal munang nak wani ne hidung belang meswang rayuan ne pura-pura perhatian nanging sejatine kal ngaira gemiagan pengideh beli diolah stop lo apa buen kanti curhat lewat status galau ne unggah hilo di Facebook asa nejar beli wani paling berdosa negen huleng foto sedih ne upload hilo di Facebook asa nejar beli wani paling jahat negen ne jejahin beli lo ne coba ngalih kesempatan atau pengen malaikat tahu-tahu ne pengkhianat ne sejak bekal ngai raga penyah mekurenan diolah stop lo curhat di Facebook diolah stop lo curhat di Facebook. Diolas stop ilo curhat di Facebook sejaba nak lem kau ngaden irage beseng harmonis ne sejaba kal ngunang nak wani ne hidung belang meswang rayuan ne pura-pura perhatian nanging sejatine kal ngaira gemiagan pengideh beli diolah stop lo apa buen kanti curhat lewat status galau ne unggah hilo di Facebook asa nejar beli wani paling berdosa negen huleng foto sedih ne upload ilo di Facebook asa nejar beli wani paling jahat negen ne jejahin beli lo ne coba ngalih kesempatan atau pengen malaikat tahu-tahu ne pengkhianat ne sejak bekal ngai raga penyah mekurenan diolah stop lo curhat di Facebook diolah stop lo curhat di Facebook.
sinu gemuh cager ngelas kaya mepundo sekancanane edotan sim kantingan tiang bulanan pengangguane bermerek penampilan sing kalah zaman belok cuma tada sombong hidup mewah serta happy ane jani melenan pesan sing patuh cara ipidan ia semebekal jutaan jani tua seribuan rokoane abungkus kenepang kanti kepuan adik kene kuangan kanggo wang maku pilihan aduh pusing tujuh keliling cara kipas angin kipak di petongosan aduh bingung kantonge puyeng buka lilin ngitin hidupe murat-muradang jajegetan mewadaing ke melik langsa di anturan saja bidang sing kuangan apa jani pesada di pengangguran. Jani melenan pesan sing patuh cara dipidan ia semebekal jutaan jani tua seribuan rokoane abungkus kenepang ganti kepuan adik kene kuangan kanggo wang maku pilihan aduh pusing tujuh keliling cara kipas angin kipak di petongosan aduh bingung kantonge puyeng buka lilin
Limane kuning kewat ngilangan apa jemak gaene kal tuyuh ngai raga kenyelan ne penting dah ngasih langkal tanan demi adik sayang. Ini negara pan tersinggih dan pedidian tiang cuma lutang balik tugas netuah ngingin cukang yang subah ngajak beli tiang merasa liang di hati nak tua ajak beli ngemenekang ngedunan bareng-bareng merasa sayang. Sengke adi nyesel ngajak beli daki sing kedah cara pegawe adi Diapin daki dia nak teman ngajak beli kuat bekerja keras sing gengsi kuat ngudiane demenin adi pas beli angke-angke maklepo ngidang bangun ben berjuang. yen melukin bawah pasti mata ketela kunyite bersihan limane kuning kewat ngilangan apa jemak gaene kal tuyuh ngai raga kenyelan ne penting dah ngasih langkal tanan demi adik sayang. Ini negara pan tersinggih dan pedidian tiang cuma lutang balik tugas netuah ngingin cukang yang subah ngajak beli tiang merasa liang di hati nak tua ajak beli ngemenekang ngedunan bareng-bareng merasa sayang. Sengke adi nyesel ngajak beli daki sing kedah cara pegawe adi Diapin daki dia nak teman ngajak beli kuat bekerja keras sing gengsi kuat ngudiane demenin adi pas beli angke-angke maklepo ngidang bangun ben berjuang. Sengke adi nyesel ngajak beli daki sing kedah cara pegawe adi Diapin daki dia nak teman ngajak beli kuat bekerja keras sing gengsi kuat ngudiane demenin adi pas beli angke-angke maklepo ngidang ngebangun ben berjuang. Suka duka jak beli sampun tahun-tahunan jalani astungkara kejani iragenu sehati sing pocol tiang ngalahin umah sing pocol tiang ngalahin rerama ngatohin tresnan tiang ngajak beli yen bok tiang beubanan anu ke beli damai
tekemai ngoyong dini ngayahin beli bener netiang ngayahin rerama ane mekadep tiang ada ketut pengorbanan tiang ulian sangat tresnan tiang kapening beli oh beli sayang sayangin tiang sekayang-kayang ganti umur nantiang. Pocol tiang ngalahin umah sing pocol tiang ngalahin rerama ngatohin tresnan tiang ngajak beli yen pot tiang beubanan anu ke beli dama yen kulit tiang bekeriput anu ke beli daman ngusuk yen tiang sing buin tegek cara ipedang nu ke beli sayang yen pop tiang beubanan anu ke beli daman yen kulit tiang bekeriput anu ke beli dengan ngusuk yen tiang sing buin tegek cara ipedang nu ke beli sayang tiang ajo tekemai ngoyong dini ngayahin beli bener netiang ngayahin rerama ande mekadet tiang ada keto pengorbanan tiang ulian sangat tresnan tiang kapening beli oh beli sayang sayangin tiang sekayang-kayang ganti umur ngantiang. Biasa ni memburu ngalih pipis
Jani beli dua sopir traktor, dicari ke ngawai timpalin tanah, ules beli nedaki, baju beli sing rapi, nanging hasilnya suba pasti. Manian nasib berubah, ngemenekan beli ngelah kapal terbang, bermenginang sambil meliang-liang apa tadi adil akar beliang. Manian nasib berubah, ngemenekan beli ngelah kapal terbang, bermenginang sambil meliang-liang apa tadi adil akar beliang. Senin kana hilo bumi cara jani mekejang pada geret. Halo ekonomi ne sulit ane utama
memede, ya saling baja, saling besan. Bisi pesan lengis, pesan bepindang, lan pesan kaku benggang. Lenya dagang jukut seromotang, setata bingar ya mekenyi, yening subayanya lo sanja, dagangnya ya dadi rebutan, setata limane saling cokot, itu cokot ini mah ilahang. Sekancan jukut te para misi bayam kangkung, miwa ute meadukan. Ceng jukut pala, ceng jukut pelaceng, kacang barak megoreng. Ceng jukut pala, ceng jukut pelaceng, yen imbohen bedendeng. Yen masih latiding, ma imbo tua aganjreng. Yen masih latiding, ma imbo tua aganjreng. Jukut pala ceng, jukut pelaceng, kacang dawet. Jukut pala ceng, jukut pelaceng, kacang dawet. Jukut seromotang, setata bingar ya mekenyi, yening subayanya lo sanja, dagangnya ya dadi rebutan, setata limane saling cokot, itu cokot ini mah ilahang. Sekancan jukut te para misi bayam kangkung, miwa ute meadukan. Jukut pala, ceng jukut pelaceng, kacang barak megoreng. Ceng jukut pala, ceng jukut pelaceng, yen imbohen bedendeng. Yen masih latiding, ma imbo tua aganjreng. Yen masih latiding, ma imbo tua aganjreng. Jukut pala ceng, jukut pelaceng, kacang dawet. Jukut pala ceng, jukut pelaceng, kacang dawet. Pesan dari namwani, sebilang pesu, ada nalongin teleng, ada nemok long selemanis, neberagan putih seksi melengis, ikut sengake konen mesandal subah mekenip, konen kenal ilo berkeni. Jukut santot pesan telengis, body semakku sekanyam ne manis. Jukut pelaceng meimbo beati, jegek langseng tiang cara asyanti. Beli bingung cendak dan pilih mekejang luwung, aneh cocok anget kurangan. Yang cocok angan kurangan, hidup beli pasti tuh film
Sanda di namwani bilang pesu ada nalongin teleng ada nemoklong selemanis neberagan putih seksi melengis bukan sengake konden mesandal sudah mekenip konden kenal ilo berkenip Jukut santot besan telengis body semak nyam nem manis Jukut lecing meimbo beati jegek langsing tiang cara asyanti beli bingung cendak dan pilih mekejang luwung aneh cocok anget kurana yang cocok angan kuranan hidup beli pasti pusing lempuyangan masa depan cara sing beban pikiran Cocok yang anggap kuranan tiang jegek pusing demen ngai hutang hidup beli terjamin tiang nemayahi pilih tiang beli kek sekat aneh mokohan hidup beli pasti sing kanti masjid telenga pilih tiang beli geking song ane jegekan putih buen seksi cager anggan kurantangan pilih tiang beli kek sekat aneh mokohan hidup beli pasti sing kanti masjid telenga pilih tiang beli geking song ane jegekan putih buen seksi cager anggan kurantangan Dot meliang piana ke pelalian nanging tusing nyidang tiang tonden gajian Dot ngajak kurenan ke salon mare tiang buka isin dompet bekaon kaling ke salon Liang pianak pelalian melibas nungang sehat Tit ada bunyi kletak-kletit kadena terak mekirek kilometer listrik ngeling ngis jak kita menangis kalma jalan megae motor sing ngisi lengis kanggoang jani buen tiang meulehan kepisah ke sampingan coba tiang kepisah ke dajanan Tenyenawang iya anyak mesilihan Aduh lacur tusing man Kana heluwong Tiang ide tulung Aduh lacur yang ketundung Coba tiang kepisah gedelodan Nyenawang iya anyak mesilihan Astung kada tiang man Nanging tiang mekesiap Iya ngorahang 5% per bulan Alona ngorahang pipis sing bekelang mati Nanging yen sing ngelah tipis Rasane cara mati Widi-widiane ngorahang
mati sing mebekal empukan nanging yen sing ngalah empukan ngadenang bekesuargan. Ada bunyi kletak-kletit kadena erak mekirek kilometer listrik ngeling ngis jak kita menangis kalma jalan megae motor sing ngisi lengis kanggo wang jani buen yang meulehan kepisah kesampingan. Coba tiang kepisah gedajanan tenyenawang iya anyak mesilihan aduh lacur dusing man kena heluung yang ide tulung aduh lacur yang tertundung. Coba yang kepisah gedelodan enyenawang iya enyak mesilihan astung kada tiang man nanging tiang mekesiap iya ngorahang 5% per bulan alona ngorahang pipis sing bekelang mati nanging yen sing ngalah tipis rasane cara mati widi-widiane ngorahang mati sing mebekel empukan nanging yen sing ngalah empukan ngadenang bekesuargan.